Mina ngakhulela eXadi. eXadi eSoweto 1682 eXadi. Bengingene Dumelang primary school yaseDumelang. Ngene mangisuke eDumelang ngawungene eMapetlatswana. Sibabiza naleli eMapetla High manje. Mapetlatswana besibiza ngokuthi iGovernberg High. Nicaragua. Bengingena lapho isikolo ke mina ke. Mazangicede. Why nibiza ke Nicaragua? Nicaragua. Lesa sikolo lesiyabona isikolo sebundlavini kuphela. Kushuthi lesa sikolo bukisikolo lesi yabona uphuma bomakasho umatitelo. Mase uhluleke kuleza ikolo lesiya. Buki dustbin kahle kahle lesa sikolo bakubeka lapha. Mase kulesa sikolo lesa kushuthi ayihlulile la. That's why bukigebe ngokuphela bezingena kulesa sikolo leso. Nicaragua Governberg besibiza ngokuthi Nicaragua. Mina ngithe mangifika lapha kulesa sikolo lesa kushuthi ubhuti wami umfazi kaBhuti wami bekafundisa kulesi sikolo leso yabona bangithatha ngayongena standard 6 mangifika form 1 uform 1 ngadubuleka ngiceda ukufika nasesikolweni ngadubuleka angithi manje ilama target lawa ngithi February sigijima namakhisi estradini ngithi ithi laba bayihola phambili first day ilanga lami lokuqala esikolweni ngadubuleka since bangithengile uniform entsha ukuthi ngiyesikolweni mina ngibuye uniform segcwele igazi azange ngiyesibhedlela ngabalekela kithi bangithatha bangisesibhedlela beshaya ubullet ngithi la esandleni angithi lapha yazi ama target sometimes sivala ibheka sithatha izinkwa sometimes ibhoka la Davis sivala ibhoka ngebhathi nje hayi ngicela ukusifikela esikolweni buku first year yami ukungena lesa sikolo first day yami yokufika kulesi sikolo leso ngadubuleka first year ngifika kulesa sikolo lesa first day yokuqala ngadubuleka mina mfethu isikela sami mfethu isikela sami ukujele kuphela mfethu angicedanga isikela mina mfethu ngaphelile isikela ka standard ngaform 1 na mfethu mina mfethu ngakhulisa ugogo nomkhulu abona mfethu ugogo nomkhulu ibe abantu bangikhulisa abona lesikhathi kunogogo nomkhulu nginentshayelo right yabona ngiyazi ukuthi ngo6 ngingena endlini ngo6 o'clock yabona gogo washona umkhulu washona ugogo washona waba nomunye ugogo yabona lokho kwaza nabantwana bakhe abanye yabona manje besingazwani mina nalogogo lo ayibengamzwisisi logogo lo ngoba yini bekasaqoshe nabantwana bakithi besibahambile yabona besukusele mina kuleyandlu leya nogogo lo omusha kaMadala noMadala yabona manje abusisi bami angisingabezukulu lapha sibaqoshe konke yabo manje mina besengisele mina bengihlala ngenkani lapha yabona ngihlala ngenkani lapha yabona kwenzakala ukuthi malungu ngihlala lapha kwenzakala ukuthi ngiboshwe yabona kwenzakala ukuthi ngiboshwe ke yabona ke sebathola ifreedom manje ke uMadala sakayi1 manje nalogogo lo wakhona nabantwana bakhona mina angisekho manje angithi nabo sisi bami besibaqoshiwe enhle sonke besisicoshiwe mina bengihlala ngenkani lapha ayisami mina mfethu thema lami enhle kayi thema lami mina ngilazi manje mfethu uMaulidi wamfili uzamile ukuthi asikhulise yabona uzamile ngayonkile nginosiso siswamashona yabona uzamile uMaulidi ukuthi asikhulise sometimes sinokwenzane bengimblame before ukuthi uMaulidi wami uMaulidi wamuslehe ungishiye ngi1 into ezinjalo yabona mara the way izinto zibezenzeka ngakhona nami kuMaulidi wami bengayenzani bengayithuna lento yoMaulidi wamayithunile ukuthi ngigcine sengisala nabantwana bakithi bamantombazana sisala sisodwa bengayenza le qala bengibhema uMaulidi manje sengikhulile kusho ukuthi manje ungitshele yonke into ukuthi kwenzakaleni inani sinya understand yabona hayi ngithi spirit kuMaulidi wami kusho ukuthi manje angisamblame at all yabona bangena choice bangena choice mfethu mina mfethu angithi wena mfethu uyabona nginomunye umngane wabathu umntwana kaBobafu ubhuti kaBafu yabona fizi namabhayisikili izangithi yashoba hayi bayisithengela amabhayisikili abo Superman abo Spiderman yabona manje yami ithi amanokha manje kumele siqale senzeni kumele sisirekezele amabhayisikili ngithi kanjani ngano athiwa laphelezi labantwana abamakula laba bamba ngamabhayisikili yabona swebhaye siqale ngathi siyadlala la ile mina bho yabona saqala sayawupeleni sapla yangithi yabona lenze kunesiporo
jump isiporo nje ujampela ngale naba la ntwana eparking lapha angithi masivela babona bodakhinyana yabona asenzeni races yabona siyale wes2 uya nomunye nini siyasoyi2 mase siyasoyi2 manje asisabuyi nomacala shuthi manje sesiyakupha esiporweni so jumpa leya sibuka ibhola gate yethu leya yabona beniyangane lens besamba ngeenyawo suke ehlala besuke ehlala sizele lens ngeenyawo bese sibuya nama bicycle every kunama bicycle amaningi kuye umacala athi bona lama bicycle lawa hayi ayenza kancane mngani wami awuthi sithi ku upgrade angithi aze kasuna abota papi abota olamaviti abomaviti abota Lawrence abomarcos yabona lama khotman namba ngama 325 ijangalala yabona khona bathu papi yase white city yase Kenza bekhawatshekile ihlonyana khotman la khona be change ama BM yabona yabuku ama role model wethu lawa sithi abona masingafana nalama khotman lawo abotapasa abomshini amanye ama khotman wagcoka smart yabona sitshe ukuthi yabona one day umuntu wasifana nalama khotman yabona that's why ni crime sajika senzani siya upgrade yabona sabona nomacala ukuthi hayi aseke ibicycle manje ibicycle sizenza kancane sangena kuphi sashaya amashipa amashipa namadlala amashipa embethibheka yabona ipapasi kunesho bathi ipapasi echipi ipapasi bethengisa ama Rosemont leyo shop leyo yithi abantu bokuqala bokushaya ipapasi sihamba nelinye ukhotman bathi Coleman khotman elinye bathi Coleman la manje khotman amba kuboni cap bathi MVD abo KYY samba ngalawo ama cap la sishaya ishop ngithi akhumbula ishop shanga ama electric fence ama alarm saqala nomngane wami umunye bathi uSithembiso la sasoyi2 qala before sesiya namajimbo sasoyi2 yabona makayi zabhibha lelo langa lelo sashawa ialarm ukuthi alarm ikhala yabona kwashuba sajumpela kule shop yase next door sangena phakathi kwama dustbin kuthi salala ubusuku bonke phakathi kwama dustbin alarm ikhala ubusuku bonke abohata bala totote ekseni saphuma la kuma dustbin wachoose wami la manje uSithembiso akusukudala body mase sibuya ke sabuya sesiya nabo Coleman ke lapha haya bayasenzela amasimo kusho sesishaya store room sakhona sishaya kusho ukuthi manje yazi isikhathi kusana amabhesh bathi siyawa eThokoza Park hayi le Thokoza Park le manje ayenza kancane le Thokoza le bathi kuza ukhabakhaba nangu ziyawa trompisi zabidlala lapha sawa boma 5 roses sana bo DJ Dikhwela bo Solivista abo DJ Crooks cheka Dikhwela bo Sheli kusana umajaiva nompheme amkhumbula abo Clive sawa strong savela lapha shama egg namabhando ama egg ngigqoke ngwagcwalise kanje namabhando ama egg 18 egg shaya intekile egg nalapha ijini le 18 egg nanco yazi mfethu kusana ama gangster ikima bomabhon army amajirani ama biblos phela nyaka uzibize nguthi wena uyibhon army mawona ugqoki awuna nekepisi le skipa yase bhon army uzibiza ngebhon army yamajirani i gangster izigcine kakhulu ngoba mina ngisesa join ibhon army saphuma ubhon army sayenza iJackson 5 boys besi 5 saba i5 thina umunye useNatali kubo bamposile wamiseNatali KK ukhona umngane wami ngapha ayuzwashela imoto akasenzi crime uyancenga emotweni yabona nami ngizincengela ngendlela zami omunye bamposile twibodile kushuthi crime yethu siqale kanjalo mfethu sazi sangena sakuma house breaking yabona la eBrixton angithi yazi eBrixton mfethu epolice station lezi ndlu lezi basitshelana abaseduze nepolice stars nyeke bashawa besitshawa bona laba bathi ababhekene nazo lezi ndlu lezi eBrixton epolice station yase Brixton beshawa na lamadladla lawo mfethu mina ngishaya amadladla bhamsana neBBR hayi ADT sase BBR security BBR hayi ADT yabona before kuba nama sensor before kufika lama sensor lawo mongene uthi ya jump emthendeni ushawe isensor yabona thina mfethu mina bengikushayela idlala line alarm bengazi ukuthi i-alarm ngidila kanjani ngayo yabona phela i-alarm etoilet nase bathroom akuna alarm
ayikho alarm etoilet nase bathroom ungena ngayo le bathroom ne toilet uyabhoboza ya le phezulu le izodila ngama sensor ke yabona kushuthi manje la kunemunye wachoose wamba to free ewilade ngumamboshu cheap yawabhola le ngaqala ukuboshwa nayo eskimini sethu eskimini yimi out yaqala ukuthi yoshizile besiboshwe eLesfontein yabona moya bubu maPitori line ya eLesfontein yabona ngapha sibulele ninja ipolice dog yalapha ya senkingeni kakhulu yabona thina besifika le police dog leli sibulele kahle kahle yabona sabulala le police dog le ngayifaka ku vice grip ngithi beyihlupha le police dog thina sifuna ukushaya umthende na le police dog ya Concord ya memeza ya rasa eniyosijampisela abomakhelwane angayifaka ku vice grip yabhola ipolice dog izathatha inguza yazi mfethu inguza siboshwa kuphi siboshwa sisejozi sishaya eLesfontein siboshwa sisejozi Ubosho kanjani Jozi? Umacala nyamtshela mfethu mfethu umacala ufuna ukuthi sigibele ama taxi siye eCalton sizogibela ama taxi azosibeka kuphi eSakisi enaleti yana singithi macala akuncedi siye kuphi eCalton bokunalezi bathi ama Sandawan nama security lawa bathi ama Sandawan lezi sigqoka into ezigreen niyo siboshwa iletho lezo yabona futhi babopha yena waletha kimi mina ngisihlalele etaxini ngigibele itaxi just ephuma ngena ndawo ukuthi yakuphi ezonke eSoweto izongibeka la eSodwa la sengizotshintsha ngibone yabona sangena lama chemical lawa ngaka ama journalist kayishayela le journalist asazi yabona elidla leli before silishaye belishawe ngerobha asicabe thina yabona manje sebamtholile lapha sebamkile ubafo bamamshaya ubafo kanye ngeaddress edlala angazi uzibone kanjani manje bamshaya ukuthi azasho ukuthi house number so eLesfontein endlini so manje yabona icase yethu bungena ukuthi ngayiphika kushuthi manje ukuvuma ini yonke into ukuthi manje siyabona sima kuntswembu embethi bangikhiphe etaxini kanje ngihleli nayo ingudla yami nayo ingudla la kimi mangithi xa ngiyabona ngibona umacala manje plus umavetana unkodi awubovu impama ngiyabona kusho ngivele ngenzeni lapha ngithi ngiyaphuma ngishiya neklama ngidla phansi lapha yabona hayi ngibisiba la yabona bathi ngiyosiphuzela amanzi dala ngihlele etaxi ngiphuza amanzi yabona bathi uhlele kuphi ngihleli la phambili la yabo mabangena nazi izinto ezikabani lezi hayi ngishanga ngithi mina ngizazi izinto lezi yabona labo mama labathe manje into lezi ezakhe ubafu yabona umadala hayi kuyena asho ukuthi babhekile unento so yabona vele mavula amabheke vele kunento so asafahla kanjani uyabona ukuthi asichayisani besingathelelani nomacala wami feel yakushuthi nase court nje yabona elidla leli wena mfethu ngithi safika la masika lapha sahlala estradini yabona sahlala nyana azi yabona ibe ngathi sikhathele ngithi phela shayina imdantsani ngathi sizomakethe yabona sifuna umsebenzi yabona kayisalala lapha estradini sabheka yabona leli masifika sifike lilayitele light le yangaphali ni light yasidining room light yabona esiqale lapha siqale ngithi macala sivale sihambe ngoba sifikela ngabo ma 6 ekseni masifika eLesfontein sigibele igawula 6 sigibela siPitori yabona eLesfontein station sayehla yabona ngithi la ilamalane boma Captain Park aboma Van Riebeeck ila masaba besibosh besiwakhaba kakhulu abo Van Riebeeck abo Sports Park le masotsheni masifuna ibhamu bisemasotsheni idlala silibone kanjalo namacala idlala silibone ngokuthi ama light le light lesinsi lightile le yabona nalenja le iloku yazi inja yabona mongena abantu the way ikhala ngakhona siyabona tshela umacala ngithi lenja le akunabantu ikhumbula abaningazi bayo mayikhala kanye yabona iyo kunabantu la siyabashayela yabona sijampe yafostana la nje le mawabona manje basingele nje leyarasa ngapha yabona ngabomakhelwane sebavulile yabona magasi nje obvious bazofuna ukuthi bezwe angibone ukuthi ngcono ngiyenzeni ngibambe ngemva escript
yabona mangivanga ngizothula lesokhona ukusebenza abele ngibambe ngevice grip yabona maka leyo vice grip le yami mase siboshwa shothi bese ngise driving ngoba mina ngimelarinja yabona ngumacala wa confessa ngoba sibabuza ukuthi inja manje hayi ubafu ucede nginja yabona ubafu ucede nginja yabona ama sentence wethu nobafazi angafani yabona phela ngibulala bathi umuntu lento le marinja ngithi abelungu abafuni next labelungu labe bathenda icourt imfethu bathenda till the last day sikwejwe balandelela lo mama lo umlungu akhale kakhulu bakhuluma ngalenja yakhe akhale kakhulu umagistrate abone kahle ukuthi bakhulume lo wemkhohlakele ngakhona yabona mina ngibatshele ukuthi ukuthi hayi mina lenja le bengafuni ukuyibulala ukuklinya ngiklinyile mina ngithi ukuthi mangiklinya ngiyayifentisa kancane kanti angifentise kanti izofa lenja le mayefa sengibopha umuntu sengithola umthwalo ngayi ecourt phela umaqala wami ujike kuba i-state weakness case manje yabona sengathi yimi manje umuntu ngithuthela umaqala lo senza sona ngicala nokuganga lo bafo mina yabona yabosho uboshiwe ubuye today kusasa saye round angayanga la kubo aboshelo ugwazi i-girlfriend yakhe wakwazi imeli yakhe ibuni waboshwa ekuseni bakabuya ground namajita bathi awona uzihamba nobafu mina ngihamba nobafu kanti ubafu akagezanga nenzwathi siyoboshwa ahambe tazi moya round wena njani ucabangi ukudubuleka ucabanga ukuboshwa lento lezi masuboshiwe kulapho ubona khona ukuthi manje yabona ijive yabona ayibona masengisa sithi khali ngibona ukuthi yo nomacala wami ngithi macala wami iseqala yena la uLuka seSun City yabona nomacala nengcondo ngathi yayibona ingcondo kamacala wami ngathi asa function na grand ayabona la ayala kuzonyiwa la embethi mangicala ngiboshwa mfethu mina ngaqala ngokuboshwa mfethu ngayiswa bathini place of safety place bengasitshele basitshela lapha ukuthi hayi la i place of safety Krugerstop bebathi Meritem Protem sePitori yabona kusho ukuthi bathi place of safety it's not a prison futhi lapha uzohlala uma uthola maso ufika kule age ukuthi manje mele uyele eSun Dragon kubuntanga mele lapha bakutshela lapho kunamasofa yabona kunabo mamseji kunomunye umama bathi umamseji yabona lapha kulapho nidla ngalezi lezi manje sokudliwa ngazo lezi epusasa lapha akusijele vele yabona nemnyango wakhona nathi kuvalelwa amahashi yabona iminyango lapho kuhlala khona amahashi indawo enjalo kune TV lapha yabona nidla grand visit uhlala nabantu bakini street yabona it's not a prison bakutshela la is a place of safety for ngoba nisase under age mare mawuso ufike kule age le umele ufike kuyo yabona place of safety ne juvenile isihluke kanjani sihlukene a place of safety mfethu mfethu juvenile zabuya lapha eMeritem mfethu akushawa umthetho weli TV itifana ukuthi nje ukhona ukuyakiye ngaphandle yabona abantu bakina babona emadlazini kunama security if unesikhalo uyakhona uyabona it's not a prison uyakhona kuya lapho batshela lo wenza so lapha akusijele yabona place of safety then maso ufike kule age leya court ke bakuthatha ke bathini indoda so ufike kule age so mele manje ukuphi daddy Sun City but kaningi Meritem kuya abantu mase trialing masa trial uzibazowisa la eMeritem bathi Dyambo angithi bengisase trial wena mfethu mangisuka etrial sebangithatha manje ke so mele ngiye kuphi singiSun City manje yabona mangiSun City benginabo ma 18 usuka lapha Dyambo bangiseSun City 18 19 ushayela iteki wena hayi khona la sami sogibela igomba gomba hayi gomba gomini bayabahlukanisa wena mfethu teki awathatha kanjani manje kahle mfethu hayi sebafikile labantu laba yabazi hawo indoda sukuma senya sukuma lapha
ngiyahamba ngapha kukhala idudla ngapha sazi ngapha uthi khuluma nalo ngapha lo kudonsa ngapha ngapha ibhathi seflorile soshaya incaze engaka efaswa ngamaplastiki ufike ugrand wena mogibele evenini kukhwela le kuyitruck abo grand mama soyehla bakutshela nje bheka la ndoda mawufika le phambili le naphambili ngeke uzubabona nohlukane manifika emakhejini yabona ngapha mawufika eSun City hayi yabona masifika lapha from a reception phela mbethe kusanele into bathi chaff cop ukuthi manje awubheki wenza kanje ugova ikhanda ufihla yini chaff cop akumelanga ubheke ubaba yabona bathi squad and chaff cop yabona yabona ama squad la kuba buhlungu uthi uyazidula angithi yona uma khani usifike uthi uyazidula nyana awuzokhala isiduli ya khani uzobona ukuthi yabona la yakuna lapha uyabona la kulapha ngibona khona ukuthi yabona manje abengayifili le Meritem hayi bengafili next yabona mama sengiya lapha eSan Dragon ya kuna lapha ngibona khona manje sekuyanyiwa manje ke la yabona from emakheji ikhisa khona sigweba phela lo muntu lo ecourt state witness bekafuna uzispenda ngami yabona ngcono ukuthi nase court ngenze ngikhipha amaqiniso ecourt bekane court uso naso ubafu yabona ubafu athi uhlangane nami ukuthi mangihlangana nami ngikuki imithwalo mina ngathini angikukise yabona mare ecourt bayambuza ukuthi mina ngibuza ukuthi lo muntu okhipha ama address ukuthi siphuma kuphi akusuba folo manje mawuthi ngihlangane naye estradini ukuthi sikukisana usho kanjani yabona buzana lama security la ukuthi aze kanjani ukuthi sigange kuphi istrada basithole kuye ubafu yabona manje akakhulu athi uhlangane nami estradini sakukisana bese siphumuke oganga sonke yena manje uhamba abhekana nama address lapha siganga khona watshela ama security enza afonela ipolice station ama police station wangale eLesfontein babuza kuna icomplaint edlale solingenile bathi ayikhona icomplaint sota hayi abantu bakhona naba sibabo wabona ngiboshwa nje ngesidumo naye nomacala lo bashanga ama 8 ayi sashama 4 years inyama sentence bathi soshanga phandle yabona hayi saphuma asinqinile vele lama 4 sabuya saze eMkonti mina ngihamba ngayaboma Israel